para Jesus. دکام خیر هاتنا خدان دناف مدا بکن دلدارنو دوستین من ایرو روژه که نوازهیا خدان ری داما گو امل ور بجون جبو آرمانجا وی خو ایسا گود جیه گو یک آند دو آنس سی بناویم بجون کو داری هون بجون لوی داری ازید ناف واده بم تنه دو آنس سی و چما وید ناف مده بی جبو گو عین بوان کاری گو بری آنها کر بوان بکی اوی چکر ایسا دما گو سروی عردی بو ما چو و دست معجزا کر نا دست پیکه دا مروف فیر کر گوتنا خوده وان وی مزگینی داوا و پاشی هیزا خدان بکارتانی و دما گل گور فیر کرنا وی کرن پیروزین خدان استاندن و دما گو فیر نابن برنگا کی خوزایی روش تنگ دبی و حتی گو باورمند بن و دبن روشا گلکی آستنگی دا دما گو درد کون خباتا کی دا و گو مروف هم فیر نبونا برنگا کی قند گو چاوا خدا ما شفاده کی و دم نادا واز ددنن دشی شفای و ملت فهم ناکن گو چاوا باور بکن او آستانگی کما زن دلدارنو و گرک و هارتم هشیار بن جبو گوتنا خدا هم ببینن دجانا خدا لو ما دلدارنو هرتم لگور گوتنا خدا کار بین پرتوکا خوکن انجیل یوحنا بشا 5 آیت 19 جبو وی که ایسا برسف دا و جوان را گود براستی از جوارت بیجم خوینی کرنا باف یا گود بینه لاو نکاره جخوا تشتکی بکا جبرکو او هرچه تشتی بکا لاو جیوانا بوی آوائی دکا فیربون چیه یا گو ایروز دخوازم و فیر بکم لور گرکا تو گود دنگ خودی ببیسی گرکا تو فیر ببی دنگ خدان ببیسی خدان دو آخفی بنافگینی اکتیبا پیروز گوتن ده هلیت ببینه باوری ده دیتا و اولهیه که ده ده هگر تا نه پیو هست نا که گو خدان بترد آخفی خدان تشتیت دخوازی نا که تو نکاری تو وری و تبیجی یا خدان چما توسا کر از وی دخوازم راست اوه گوته بردوام بکی بمجول کرنا فیر کرنا گوتنا خوده راگهاندنه که بچوچک تنه جو خدان راگهاندنه که راستی تنه و بردوام بکا و پی مجهول ببا و دل تا پی مزن ببی دلدارنو خدان دا آخف هر تم جی دل ورا لی گرکا هون قنج ببیسن جی تشتی خدان ردویجی دما هون رید دنگو خدان دی جانا ودا کار بکی و دما هون رید دنگو نفسا و هون بنافگینیا خودی بریوا هرن و هون خدان بکار بین و دمه هونه ببین چه قاس تشتین مزن دی جانا ودا چید بی و خدان برسیفدا براستی اجوارت بیجم خینی کرنا باف یا کود بینه لاو نکاره جه تشتکی بکا جه برکو او هر چه تشتی بکا لاو جیوانا بوی آوائی دکا هکر خدان تشتک دیاری تا نکر گو باوری نداتا تا وک ملا وکیش بیره تیو سابکه هرن انجیل یوحنا بشا 8 و آیتا 28 وان را گود تماکو هون لاوی مروف بلندی جور بکن و چاخی هون فهم بکن کو از اوم و از بخوا قد تشتکی ناکم لبلی باف چاواج من رد بیجی از وصاد بیجم ده دماغو تو ایسا دی جانا خدا بلندکی دوی دمیتا دماتو خدان بلندکی وک خدانکی تنی دوی دمیدا دی جان بکی برنگکی خوش دروشا کیج روجان دا یشوع دعا دکر جو خدان رو خدان جیرا گود یشوع تو خباتکاری منی آلیکاری من مر تا آنها حاضر باش بو گوت دوسایی بگری یوحنا باوی تمر با پیر تمر آنها فرصتا تیا تو نکاری گوت بلا رزیش بوانا ما گوت دما تمام به سر عرده یا ایسا به لگوز وگرم و هر تش تمام بو به او دم هر تشتی گوته بشکیتی دا
قد ناكي دوي دا ما قوت فير ببيج خدان إيسا وتو خدان إيسا بجور و هلدي دو دلي خدا و دي جيانا خدا و خدانا كي جيانا خوارا یه گود هر تشتی دزانه یه گود تا دپاريزي و دوی دا میدا همو تشتی ایگو آخفش بود لیتا تو دکاری هر ایو بکار بینه تو دکاری به همو دلی خواه بکه چو برگو خوده یه گود گوتنا خواه گود اوی بکه گارکا تو ایسا وی دی جیه وی دا بکه گارکا تو دزدلی خود زانبه گو او نو کسا کشمه او افرمندی عرض و عصمانه او لاوی خودیه یگو هات عردیش بوش بدلات دا ممری و دین تبدی او هاج بوما مرزگار بکی بشان ها و آیتا چارا دوی هین کروژ از کارین یکو از شاندمه بکم شفته وی چاخی تو کس نکاره کار بکه ام دروژه دا دلدارنو فرصتا وی مزنه پشتی گو هون چاوی خواه بگرن او شوه و کس نکاری گو تشتکی بکی پشتی گو بمره اوین گو نزانن او چه دبی و نکارن گو تشتی بکن نکارن بسر گو تشتکی ببیسن کسک تنه گو کاری بی آلکاری ما بکی غیر خدان مادم کی گو از هین زندی ما تو دی کاریش من بخوازی اشتر دعا بکم لی دما گو از بمرم گرکت ویاش بیر بکی مروفک هبوش خباتکاره که خواده بجیشک بو بیشک سواریس و اول ویدره بو لی او مر آنا تشتکی نکاره بکی او نکاره دنگ ما ببیسی اول جورد بلنداهی خواده دیا لو مادم کی هین روژا گرکت تو کار خواده بکی توی گرک توان کارا بکی توی یکو گرک بیجه یا خدان از وسطیم جه گو از بو وسطم جه و تجربه او ایریش جیانا من دکه او چره بریه ده چاو از دکارم ده جیانه ده بسر کفم تشتک تنه گو ناوی سحرو بندن خدای باخفه و ری بریه بده تا و گرک تول پاش ری بریه هر آگو ده جیانا تا ده تا ام لفرنامین حیا ابدین ام نکارن گو تو تشتی بکن پشتی گو ام هرن آلیه دن لی حتی گو ام هین زندی نا خدای ما پیروز بکی مادم که تو وسطی آیی نا خود جیانا خود پیروز ناکی هکر تو خدا نخوازی او تو نخوازی گو تو دا خوازی آی فهم بکی وی چی دی جیانا تا ده چه ببی تو تشتی گو ایتنا تو پیک نایینه تو فرصتا که دی ناستینه دو چو قد چو حیا ابدین سالا بوری چو و فرصت ونداکر و هر تش چو وی جیانا تل سر وی عرضی روشک از روجاوی خلاص ببی و هکا تجیو خود خوده ده نست آن تو دست به جیانا گو هرتنی ناکی دوی دما گو تو بیجه خدان دل من دست دا دل من خدان بمر آخفی و از باور بکم وی جیانا بگورتن از ناخوازم بردوام بکم بوی رنگی یا خدان از لورمش بوگو تمام تماماتی بگو هرینه از دهبونا تد سکنی مش بوگو جیانا که قنج بستینم تی دست پی بکی گو جیانا که نوازه در باز بکی تی دست پی بکی گو اف کتیب تف ده راستیا لی لاو بخوا خدان ایسا کری خودی او دکا نکاری گو هر تشتی بکی گرکا ببینه باو و صادقه گرکا او پی هست بکی گرکا فیر ببیش باو و ده دما گو فیر ببیش وی اوی دیار بکی گو تشت چه دخوازه هکر تشتکی فیر بوی هکا گوتنا خواده اشتره ها تراگهاندن تکاری به هون تف ده به تمامتی تشتی گو خودان گوتی یا هون پی بکن ده گوتنا من یا کوش دوی من و در کوژی و صاببه ده والا و نگره من لیبلی تشتی گو من مراس کرمه ده بکه و ده کار بونا کو بکه و شاندمه بکه و صابوی گوتنا جدوی من در کوی لمن و ناگری والا خودی دزانه بری او هر تشتی گو ام پیوستن و گوتنا وی به همو هزی تیش بو گو کار بکی دما هون گوتنا که راگ هینی جو خوده و تگل کی خوا پی بگره هون دکارن باور بکن اوی بکار بکی به همو تشتی گو خوده گوتیش دلی وره وی پی کار بکی قط والا و ناگری جو خدان را و ناگری والا لی بله یه کار بکی یه بهلی گو او چه ببین خدان یه بهلی گو تبسر کوی خوده
یه و آستنگی چاره سریه جره ببینه دست به دعای بکه دست به دعای بکه جبو وی سوزه هی خدان از به هست بوم دهندر خدا و اف گوتنا گو من راگهان به وی آوایی از فیر بوم گو هیزا وی هیش بو گو دجیانا مده هر تشتی گو تجمر راگهان یا پیک بینه از سرکفتن رادگهینم و همو خرابیا دور دکم تیب سرکوه جبوی تشتی گو مجیان شاندیا بکی اره تشتی گو مجیر شاندیا برنگه که دن خودی شاش نکر خدا گوتنا خوشاند جبو گو جتا پیروزیه که مزن چه بکی گوتنا خودی و هرتم دی جیانتا دا بکار بکی و قد والا و ناگری امین جره بدن منگو از بارا دعا بکم هی خلقی یا خدان از لفرم جبو گو جوان مروفانا دعا بکم ایگو هین دنالن از دعا دکم شبو ین گو هین فیربونکا گور پرتوکه نستاندنا و لبو ویسا دمه یا خدان اوان هین فیر نبوه هین گلک بویری گرینگ هنش گوتنا تا فیر نبونا و گلک بویر هنه یکو جیانا وادو هرین فیر نبونا او نزانن گو چه دکارن بکن هنک هنه فیر دبن الف و بی مزگینی فیم دکن هین تیپانج فیر نبونا یا خدان او هین دنکرن فهم دکن جبو گو گوتنا هفوکا جی چه بکن او هین هنک هنه جبری دا دست بکرن گو هفوکا چه بکن از خون دکم گو داخوازی تل سروی وی عرد چه بکم خونک من هیا گو از وان مروفا پیروز بکم و اشترا دیار بکم خونک من هیا گو اف میر و اف جن گو دولمند بن گو مروفنی سرکفتی بن از وا اشترا خونا ویجن دیار دکم گو او جنکا او دایکا قنج بی و باوکی وی قنج هبه اشبو وی میری دعا دکم گو خون دکی گو مروفکی سرکفتی بی و باوکی قنج بی لی ابلیس جیانا گلکان خرا کریا مروفن هنه المتا شدکن دمال خدا ولی هر هاویر دورا جهانی مروفن ده گناه دا ده زنای دا ده دروان دا در باز دکن جیانا خوا نارکوتیک دفروشن جبو گو جیانا گلکان بشکینن و مروفن هنه دزیا جیرانین خود دکن و دوستین خود دکن آن مروفن گو غریبن جیانا و دزیا وادکن گوان کارا توا دکن یا خدان او گلکان دخابینن او مروف دبیجن یا خدان از ایرو دخوازم گوشیار ببم از مروفا که قنج بم و سراست بم و از جیانا خوا بگوهرینم لیا خدان از دخوازم گو دست خودین سر جیانا وان مروفا دست بدوا او مروفین گو بمرا دعا دکن آن دمالین خود دعا دکن دست خدا دست داید لیوا و هون دزانن گو خودی بدلی ورا دا آخفی دوی دمیده خدان بورا آخفی و دخوازی گو هون جیانه که نوازه در باس بکن گوتنا خوشاند آگو همو هزاوه هیا گو بهلی هون مروفک آن جنه که گو خدان پیش ها ببی خدان گو افراندیه دخوازی خدان گو بهلی هون پیروزیک بن و او دبینه گو کوربونا دلی ود بینه پیروزی خدا بستینن امین دکا ام وگو هزم پارچا پرسو برسیوان کاری من از بخلکی را کار بکن از چلو کارم خو پرورده بکم جبوز حس جیرانی خو بکم تا خورتکی موازه دلدارو تو دکاره گوت فیر ببی سرویا هرتم اگر کسک هات جمتا و حاضر به گوبتر شر بکی تو دکاری جیره بیجی گوتنه که جم خدان دگو هیوی دا بیجا ایساد دلی مده اف چه خاصی فرصتا که پیروزا از دبیجم مروفک های بحوجه گوت لی بناره و دکاری گو افتشت آلی کاریا تا بکی گوت هره
دبستانا فێربوونا خدا و tu dikarî gotina xweda fêr bê awayê herî qenc got xwedan xwedayê xwe bibînê û tu bêhêlî xwedan di jiyana te de bê ewa wexta gomilvê derê got dema tu İncîlê bixwînê an te waza bibîsî û tu fêm bikî xweda çi dibêje dema got tu di gotina û dirêberiya xwedan de mijûl bibê wê demê xweda wê deriya vekê di dilê we te de û wê jiyana te pîroz bikê û tê gelekî bêguhartin bi navê xwedan îsa gotina xwedan ewa ariya tenê a gote bibê cem Xwedê di İncîla Yuhena de xwedan îsa got ez im rê rastî û jiyan ku ne bi navgîniya me kesek nikarî were bi cem xwedan dekan ve guhizin parçê duwemîn Bijî Suarez ev bû 55 sal ez di jiyaneke nexweş de ez derbas. Ev bû 55 salê me di karê me de qeza bimirçê bû û felîc bimirçê bû. û ana heta bi çavê xwe jî ez nema dibînim. Ez ana bi hajetî dua me rastî û gotinekê ji Xwedê ez ê aneka baş bibim. Ma çareserîke ji bo vê astengiya me heye? Ma ez karim ê bi îmanê şefa xwe bibînim? Yekemîn gereka tu fêr bibê ew ye ev e û hûn min dixwazin hûn ê min bibînin heger hûn bi bawerî hûn bixwazin heger tu xwedan bi ewlehî nexwest û qet tiştekî ji wî nastînê ev hadisa hanê te gelekî ji ber wê naliya dibe got veger jêtin ebê lê heger xweda bi dilê te re axifî bi navgêniya gotinê ew bi rastî diaxifê tu dikarî berdewam bikê bi baweriyê bi gotinê got xwedan ji te re got ez dikarim alîkariya te bikim got ji jiyana te re dua bikim ez ana rêberiyê didim te ez nikarim got ji te re waz bidim gotinê û gotin wê biaxifê dema got mirov gotina Xwedê vedikin û fêr dibin tiştê got Xwedê daye jiyana we ew mirov wê hertim pîroz bin deka em dua bikin ji Xweda re ana bisekinin dildar û serê Xweda xîn û çavê xwe bikirin bêhêlin destê xwedan di jiyana we de bikê ana ya xwedan ez dua dikim aniha divê demê de bi navê xwedan îsa û ez ewlema got tu dikarî û tu dixwazî tu pîroziyê bidî û tê jiyana her mirovekî pîroz bike ya xwedan rewanê min bi rewanê her mirovekî bi me re dua dike bi wê yek û bi hewceyî mucîzekê ye ew bi hewceyî rizgariyê ye bi hewceyî şefayê ye bi hewceyî lêborîna guneha ye bavê min dakeve bi hêza xwe re û dest bi dewa hinek ji wan qurbana sihr û benda bûn lê bavê min ez wek xebetkarekî ji gotina Xwedayê pîroz re ez ê reydariya gote daye min bikarbînim di jiyana xwe de ji bo got hêza iblîs bişkînim di jiyana wan mirovan de dildarên min baweriya xwe bi baweriyan ve bikin yek û bihêlin got em hêzê bikin yek astengiyên we dibe got çareserî ji we re bibe divê demê de çavê xwe bihêlin girtî û bi me re bisekinin bi baweriyê bisekinin û şer bikin divê cengê de bi me re bavê min bi navê xwedan îsa ez hemû hêza iblîs di jiyana wan mirova de dişkînim û ez rihên xwenexweşiyê ez dişkînim û emir didim divê demê de got bibîsî hî iblîs û tu dûr herî ji jiyana wan mirova û tu qet venegerê bi navê xwedan îsa Mesîh